Presiden ka Meghalaya Trinamool Congress uba Charles Pangroo. Ula bentip bakum presiden ke parti ukwa ban penikun da uba George Lindo ha ke election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Scene. Uba Charles Uloong bahaduk menta ke parti kampat sim ya kanu kerai halo ke MP election. Hendrai kum presiden ukwa ban ai tiket ya uba George ban ikun ha ke election MP Lok Sabha arjar arusrang.